Vakuthi kusuka studio 2A inhlekani lo mixer umngana lona FM makhomandlela mina nikhalanga pet mathebula nakona ku Africa wobulabula ekutisela wona ebomela risi bjantshidane Eric Mabasa inhlekani mixer mina kwaronga ningisela rko ni warsmat wa Jimo Shtango mashingirtar wa chachana makuna lo ndandadzi iri Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming yamngana lona fm.co.za nakona ku Africa wobulabula ukona kufika la ka awara ya mbiri inhlekani lo wa Xikwembu kwaronga kona mixer me ayifamba swin'we ndlela ya ku hoxa xandla ka nongonoko ti tele ya ku sungula hi liya ya ku hi bela riqingho 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 handle ka sweswo u nga tirhisa x mathebula dp at africa munghana hi ndlela leyi africa ya c hi famba swin'we hi ndlela yoyole timhaka ti tele titani tolo andaka loko hi vone ku a hi zangi hi bula na n'wina vayingiseri a hi zangi hi bula na wena tanihi muyingiseri kwalaho nga koho hi ku nyika nkarhi kusukusela sweswi ku fika ka awara yan'we ku hi bula timhaka kumbe leti nga va ku khome toho timhaka ta ku dlawa ka masocha ku timhaka ta cabinet lekgotla timhaka ta ku vilela hi va DA ku ka ku nga dyondziwi xikolo amarhorhwani malale na timhaka kumbe leti nga ku ri na tona kambe loko biya mahungu na misava awara yan'we hi ta bula na mutivi hi tlhelo ra timhaka ta vuxaka bya matiko ya mambe lava hi nga ta bula na vona andaku ka leswi Malaka Africa wa vulavula group ya ku tekiwa a ku tekiwa hina hi famba hi ya a DRC ya vukhongo ni hleketa lembe rin'wanyana ni nge nteka na nsati na ha ri so check va no mathebula wa n'wi rhumela wa deploy is not married no ku meya ni na va byela ntisi ni va byela swi ku mina ni ta solve mhaka ku rani na nsati ni fanekele ni a ku ri 97 or 98 ni ala va vhela va suka va ni deploy va ni yisa Pitori but in short masweswo swi humelela yini va teka munhu loyi a tirhaka a HR or munhu loyi a tirhaka procurement or munhu loyi a tirhaka hi something swa ti-admin ne va n'wi yisa ka le ku liwaku kona le va tshiketa vanhu va ti-infantry la ni byela ku vona lava ntirho wa vona ku nga xibamu always la South Africa lava nga ku incini xindhavuko ku tekiwa lava ka va nga ri vona na mhaka ya mali vanhu lava deployaka vanhu va nga na power ya ku deploya vanhu mhaka ku ri loko maybe hi lembe ni kuma 500,000 leni ni ta kuma extra 300,000 or another 500,000 tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula sweswo mingisera umngana lona FM makhomandlela ntere loko biya mangu na misava ya awura yan'we hi ta bula na dokodela Makhubele ta va nga hi bula na vona hi timhaka ti ngele ku endlekeni va SADC ve nge na vo va ta va na summit ya xihatla munduku swantswanyana va zamini vete ya xihatla ivi ku tlhela ku va munduku hayi ya xihatla vhiki leri tako hayi man sweswantswa va zamini va vulavule hi timhaka ta ya xihatla ku tlhela ku va munduku se mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka yona na yona hi ndlela yaleyo handle ka sweswo mingisera umngana lona FM hi ta tlhela hi bula na va masipala wa Collins Chavani laya ka 10 timinete ku nga se ba awara ya 14 kambe ka nkarhi luwa hi luwa va ta ku va hetisela mali va xava va ku hi la ku vulavula na vaaki se na sweswi va tiseng mali va xava va ku hi la ku vulavula na vaaki na n'wehe van'wani timasipala leti tin'wani tindhawu letin'wani loko mi la ku vulavula na vaaki timhaka kumbe leti endlekaku va nga se sungula va vilela vo vana vaaki lava xavani nkarhi hi tihlanganiseni na hina ivi hi kota ku mi tihlanganisa na valava va khumbekaku ka timhaka toleto ivi mi xava nkarhi ku ya emahlweni sa hi mahlweni mingisera mena 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp at sabc.co.za ni fonele hi nkulukumba wun'wani tolo a ku ile Thula Mahashi a ni nga vuli leswi a nga ni byela kambe i te ya hlangana na meyara namuntlha se loko o ka a nga va kumi meyara mi ta n'wi twa moyeni ku ya hi yehe i te ri ya hlangana meyara wa masipala wa Bushbuckridge ba executive mayor ya hlangana vona namuntlha ku na swiphiqophiqo swin'wana swi nga fambeku kahle le a Thula Mahashi ku ya hi yehe loko nga ri Thula Mahashi ni nga va ni kha ni endla xihoxo Thula Mahashi kumbe a Mukhuhlu kambe i vulavula hi tindhawu toleto leti a nge i lava ku pfuniwa se ni ku hayi sungula ya hlangana na meyara sa ku hani ya kona loko no ka ni nga va kumi ni ku ni nga ta vuya ma vo maka kona kambe hi ku tumisero mina xiyimo xi bihile a Democratic Republic of the Congo xi bihe swinene xi bihe swinene kambe rin'wana hungu ro tsakisa leri ha ku ri kumaku ku na gazette yi nga huma
yi nga tiyisisa mapatu lama ma nga tekiwa hi SANRAL. Se twana ku ve ri yini very sweswiwani hi ximfumo kusuka a Giyani ku ya aka Xikonelo la crossing mako sweswiwani it's official patu releya ri ta va a national road R81 kusuka a Giyani ku ya kwini aka Xikonelo. Se loko ri va tani swi vula ku se mi ta ri vona ri kha ri fana na kusuka Giyani u ya Polokwane. Se mahungu yo tsakisa lawa ni khensile Mkhatshane ni kume hungu leri kusuka ka un'wana wa vayingiseri va hina ni mani ku Mkhatshane ni helela kwalaho. Ayi amukeleli muyingiseri loyi a ri wo sungula nhlekani lowu hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Aye Khalanga. Aye Vulavula ni Xitaravita. Bila ku vulavula hi leya madokodela lava a va kombisa ku vulela. ya Loko hi vuka madokodela lawa a ndzi ri ya thwasile ya yile ka community ya hetile swi ngo va qualifyile swa ku i madokta. Se leswi ndzi swi vonaka onge la South Africa lava ku dyondza ni lava va nga dyondzangiki i nge ho fana. U ta swa ku madokodela lawa loko vo ti groupa hi ku 5 ya vona va ti sungulela swo karhi va lava mafambi lava nga ta hanyisi vanhu ka vona. A swi kona leswi nga endlekaka eka sweswe na hi ku veni loko hi vuka i-foundation se va na yona. Loko va ri na yona so va tshama hansi na va ri foundation va hluleka ku teka xitina va xi veka yindlo yi hela. Hi ya kwini hi ri ma-South African hi ndlela leyi hi ku veni loko hinkwerhu hi tshembela eka mfumo swa ku government ku lava ku yi endlela swilo swo karhi. Leswi swi swa ku government u to pheta ku tlanga hi hina hi ku veni a swi vona swa ku hina a hi ehleketi a ndi vuli swa ka va ehleketi leswa swa ku masungulo se va na wona va nga swi kota ku ti pfulela masejari ya vona va nga swi kota ku veni va endla xibedhlele xa vona laha vanhu va nga ta ya kona. Vo sweswi a ku fanele va rila hi ku veni va lavele ku pfuniwa hi timali va lava ku endla xibedhlele xo karhi. Nda tshemba swa ku loko a va endlisa sweswo vusiwana la South Africa a byi ta hela. Hi ku veni eka swibedhlele leswi a va ta va swi akile va tele vanhu lava va ta tirha kona mara loko hinkwerhu hi lava government swa ku a hi qacha ene government leswi lavaka swona leswiya hi ku veni loko hinkwerhu hi tshembele ka government yi ta kota ku hi lawula hi ndlela leyi hi yo mhaka leyi la South Africa swi fambaka hi ndlela leyi hi ku veni hinkwerhu government u lava swa ku hi tshembele ka yona. Loko heaven hi nga tshembeli ka heaven swa ku hi nga koti ku hanya heaven hi xihlekisi kahle ka matiko ya le handle hi ndlela leyi swi nga xiswona South Africa. Hi ku veni swi tikomba onge government wa hina se u hi loyile xin'wana hi lava swa ku va na government. Loko hi vuku madokodela hi tlhela hi vuku maloya why maloya hi nga twi swa ku va strikeile va lava ku qachiwa hi government a ti endleli ya yona mintirho. Va doctor va hlula hi yini ku veni va famba va ti endleli masajari ya vona. kambe ku nge vi tiyisi ku maloya ra matereka na maloya ra matereka mongo wa kumixana ka junior level ma nga kombi ma tsundzuka a hi khale ngopfu hi ri na mahungu ya ku va vilela hi timhaka ta ku maloyara va vantima a va nyikiwi mintirho ka mfumo hi sweswiya swa ku va briefiwa ku na vo va ya va yimela tindawulo kumbe sweswiya swa ku taniya va kota ku tikumela mawayawaya ya ka tshuka ka mfumo. Swi ve kona sweswi yo ka hi ku a swi talangi na ku xin'wana lexi tlhela ku xi languta phela swi ya na hi ku va tele ku fika kwihi vanhu lava hi vulavulaka hi vona. Lera ra ku loko mo va mi ri n'wexe a swi olovi ku va mi
mi ti organizer mi ri n'wexe ivi mi sungula ku tereka? Wa tiva swa ku mayelana ni va doctor nje leswi a ni hlayisa swona me ndi la Mkhuhlu la ku na Dr. Khoza la Mkhuhlu u kuma ku tele ngopfu laha hi ku veni u va one why na vo van'wana va nga pfuli something la hi nga ta ya ka vona na mi twini ni mi twini koka na cancer swinene na cancer sweswo mingisela munghana i ntiyiso leswi va swi vulaka xitsanana hi lava ku hi thoriwa kunene hikokwalaho ka yini hi fanele hi tirhisa ndlela rorolero hambi ku ri swikolo hambi ku ri swikolo ko va ka swi olovi kambe hambi ku ri swikolo loko i graduate ri thicara a swi nga fanelangi hi rilela ku mfumo wu hi thola hayi a swo fanele ku hi ndla yini hi va hi sungula ku tindlela swikolo swa hina hi ku loko mo languta vanhu va le matikweni ya le handle va le ku teni va tindlela swikolo va le ku teni va tindlela swikolo mi tlhe mi yisa vana van'we hi kweliya ka swikolo sweswo leswiya na ke na swi tiva ku mi nge yisi vana va n'wina ka xikolo xa Phetho mi ta swi nga ri na mhaka ku i dyondze mi nge pfumeli na mi tiva n'wina kambe i tlhelo rin'wana leri kumbexana mi yingiserata na rona a hi mahlweni kambe sweswo endzhaku ka leswi sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM 0860002543 ku na munhu a ni rhumela ku hungu a ni tivi swa lava ku hi nga ze hi vulavula hi swolo leswi ni vula ku swi koho ku munhu va ku i tekeriwe xigangu hi ku a ni xigangu na wa wena i xigangu swi koho kambe nhlokomhaka ya siku rin'wana mi yingisera mina kambe a hi buleni hi leti ni nga mi byela tona leti ya mopfa mi hleketa mi ta bula swa ku mi kume nkarhi kolomu a vukanyini a hi amukeleni loyi nhlekani minjhani Dr. vuta mina hi pfukeni minjhani n'we i tinyiko a Maluleke kusuka ka Minga n'wana khosani mina kumbe xivilelo hi lexi nga endla ku tiko ri tsana swa ku dlayeteriwa ka masocha a DRC leswi swi komba result ya leadership ya hina hala ka gra politics just because a political deployment yi hetelela yi resulta sweswiwani just because vanhu lava a va vangi well equipped loko ku ri hi ku munhu loyi a rhangelaka as a minister a ku ri munhu loyi a tivaka firing movement a ti ambush a tiva yini a trainini nyana a little bit a na knowledge nyana ya understanding ya military a ku ri something leswi a swi endla ku va kota ku hleketelela vanhu lava in future just because vanhu lava na vona va tiva kahle ku va well armed va sapota hi matiko mo karhi hikuva kha va lava timinerali hambe Congo se loko vona va famba va ri weak vanhu lava nga na khombo hi ndlela yin'wana va xenga buti wa hina va xenga vamhani wa hina va xenga ma hina and leswi nga tshamisekangi if government a koti ku languta sweswo i nge u nga sendangi masocha wu ma yisa le loko ma nga ri well equipped a kha ha swi vona ka social media tihipo kha ti phushiwa ti-stagini ta South Africa se swi komba kahle ku tiko ra hina loko fika ka military ri weak a ri hlanganangi that is why na loko va va landa ku basini va landa basini a kha va tiva ku vanhu mavuthu ma South Africa ma weak loko ku ri hikuva va tiva ku South Africa yi strong a va nga ta endla sweswo ku ngo sala record leya ku komba ku South Africa yi le ka number 3 ka military a Africa mara loko wo yi assessa kahle u nghena I'm sure yi nga fika ka number 17 hikuva leswaku a swi tshamisekangi na tani loko u yisa vanhu va khupuka famba distance ya ku leha va nga ri well equipped ka vanhu lava nga na khombo swi tikomba ku political deployment leyi nga na yona Africa ya hi xanisa hi ku ikhonomi ya hi wisa hala ka military ya swi wisa department education yawa department yawa ku xota mirhi pero ku hava ndhawu la hi va ka kha hi ya kona loko ku ri hi ku a va kota ku swi languta va swi analyze ku in future minister la ataku a na knowledge nyana ya military a kota ku tiva ku ku na ti-ship carrying car ku na resnic ku yini swo taniya se a ta kota ku va hleketelela vanhu lava ku va nga hetelela va nga fiki la ka ku mafulo ma nga ta sweswiwani matini necessary i futa ra government a ku va futa ra vanhu lava va ta ku loko ku ri hi ku vanhu lava a va kota ku va endlini swa fana ku va humini a goveni ra masocha va ya kolomo ka timhaka ta vona a swi twisiseka mara sweswiwani va yi va ti yimiselini ku ya tirha ma nga amiwi se ni vona swi ri a swi tshamisekangi na vanhu lava leswi mi vulavulaka hi swona mi kombisa ku timhaka ta deployment
mara deployment leyi a ni ri vanhu lava yo ya ya va bela xihambana ivi hi ku hava lava ivi loko hi va lavile va ta va fika va tirha va tirha loko va tirha mintirho ya vona yi yisaka ku swiporo swi yiviwa yi yisaka ku switimela swi nga ha fambi ku ya hi ntolovelo yi yisaka ku Eskom yi va na load shedding yi yisaka ku dinele yi pfala yi yisaka ku SAA yi pfala i vanhu va lava mi va ku mi te hayi swi right a yi pfala yi yisaka ku doroba ra Joni ri fa lero swi hi fikisa lahaya ka ku most majority mina huma kaya matiko xikaya ni munhu wa ka Matiyani loko u tiva ku u votela vandareri ya munhu wa ka Mhinga otsola yi loko ka mi cheka majority ya vanhu lava nga va votela vandareri nga ku fumeni va nga northern side of Limpopo hi vo va nga vota ngopfu a yi ri kona vo Seshego ni loko ku ri va kona hala makaya ma hina maybe a ku ta va na ku se swin'wana sweswiya loko a kha hi va ka xiyimo lexaku vanhu va fa hi langutisa a ni hi nghena gojini hi pfule mahlo hi langutisa loko ho kota ku va hi swi langutisa kahle ku government va hi xenga loko swi fika laha kotani swi la ku voti leswaku in future hi fanele hi vota hi langutini ku voti i future ya hina leswi hi swi endlisaka hi swona hina ingaku hi lo program ku loko u votela yini just because of history and a swi hi yisi ka helo hi ku indeed vo va lava nga voteliwa loko va swi vona nkarhi wa tivhoti va huma ti-ofisini va xavela vanhu va ti-team hala va xavela vanhu va ti-team swi swo tala ngopfu va kota ku voteriwa mara va ri na ku famba xikarhi vonani government a wu le ku fambeni vanhu va le ku feni ve le ku feni xeme military yi fanele yi va strong yi tiya ende ku komba ku military ya South Africa yi weak kama wa loko va ku ve ku fanele ku ta President Putin va vule timhaka ta ku swin'wana swa ti-internet a swi timiwile swi nga ri kona swi komba ku military ya hina a South Africa yi weak and a va lulamisi nchumu endzhaku loko koti ku vonakala just because a ni vanhu vana va nga kona na ministara wun'wana wa leadership kwele lini swi hlayiwe kwa mahungwini a komba ku vanhu lava va well equipped se i swilo leswi hi nga swi yisa ku in future loko ho lava ku cinca military hi swin'wana xi nga fanelangiki ku ka xi ri weak na department ya health or education nga faila leswin'wana hinkwaswo mara up to so far swi tikomba ingaku government va le ku hi xengeni leadership leyi nga kona loko ri na vona va vula ku SADC yi hatla yi tshama hi ku hatlisa na South Africa na yona hi yoxe na ka sayiti ra defense a va tshame hi ku hatlisa va swi languta ku ri ku va boti wa hina lava nga le va vuya a va hatli va vuya ku va kumeka va ri safe loko tolo hi twi mafu man'wana kambe mafo a se hi twa man'wana kambe namuntlha va mu leswi pfuleli wa kha swi biwa mi nga chava vhele swa biwa firing movement leti nga leti strong and bullet leta loko xi pfuleliwa xi ri automatic a xi languti ku xi ya kwihi swi thetsa kunene njhe swi hi xengaku botitete I wish va swi vona hi tihlo ro eta ivi ku va na ku cinca ku ponisiwa vutomi lebyi byi nga kumbe mburukweni va papa vanhu va botiwa vanhu swi na khombo swa vava tanihi South Africa ni tsaki hi xiyimo lexiya ende na vanhu lava nga kona va South Africa loko kha hi swi twa mahungwini va vula kahle ku va lava nga ka ti-politics hi van'wani va vuyeriwaku hi swa ti-mineral leti nga kwini that is why va phusha vanhu lava kha va swi vona ku a va amangi mara va phushela ku lava ku seva ku vona va kota ku vuyeriwa se leswi va vumafia swi tikela tiko ra hina ende swa ri xanisa ra mbombomela inkomu Nemetwele botamena khensa swinene thank you i tlhelo rin'wana leri mi ngi xi rataka rona i tlhelo rin'wana mingiseri lwani kha ni vulavula ni nge ni vulavula na yena kusuka a Mpumalanga tolo ni nyika xifaniso xa a kha fananisa sweswiya swa mi tala ku swi endla ku aka nongonoko lowu swa ku fananisa nkarhi wa professor na nkarhi wa sweswi wa kha vula ku hi nkarhi wa professor swilo leswi vona swi tetani tukuta yimani hi twa ku i ta hlangana na vona meyara namuntlha na loko ka nga hlangana na vona mi ta n'wutwa kwala moyeni walowo eka 0860002543 mani kosi na chauka mahungu ya wona ya n'we ta emisikwini ni ta vutisa dokodela Kingsley Makhuvele loko hi bula na vona a ntsungeni wa wara yan'we ku a swi koteki ku tiko rin'wana ri teka tiko rin'wana na hi ku a ni hleketa ku kumbexani Afrika-Dzonga yi vhe yi teka na Zimbabwe ku vhe ku va Afrika-Dzonga hinkwaro tiko leri hi ku Zimbabwe phela vanhu lava nga le Zimbabwe hi tinhlayohlayo ta voho a va fiki 15 wa mamiliyoni 15 million so swi vula ka va ringani i vantsongo na le ka vanhu lava nga a Gauteng
se loko va ri taniya i ri Afrika-Dzonga hi kwihi wena laha i fika ku nghena kona i nga hlangana munhu wo vulavula wo kumbe wo huma a Zimbabwe hi kwihi se ku swele va mani leyi a ka hozola munhu a swa swi veri teka na tiko leriya ha makaneta ku hava kun'wana kun'wana kwala mi nga koho swi nge endleki loko wo he minjhani ta twa va mi byela ku ni huma kweleni swi nge endleki hi teri tin'wana na tin'wana teti mi nga na tona ku fika laha ka awara yan'we un'wana muingiseri hi loyi inhleka hi nga ra ni presanga kona oh ya inhleka Inhlekani khalanga minjhani? papa mina hi pfukile minjhani n'wana Hi pfukile swinene ngopfu na. khensile papa Mina na ku venganyana mambirhi manharhu na hi ku komisa nyana. Vanhu lava va nge le a Congo khalanga i masocha ya strong ngopfu. So mina ta ku ri vanhu va laka a hi tshiketeni ku santa ku a va khomangi material ya enough yini la ku na ku lwa ku mimbirhi one wa hluleka. a hi ku sanda a ni yini leswi nge le ku vuriweni ku a ku na a va na switirhi swa kenela swi vona hi mani swi le ku vuriweni hi vativi van'wana hi lava va nga kwale ka ndzawulo mi va twi na hi musumbunuku unene walowu loko hi ka hi vulavula kwala ka Munghana Lonene FM van'wana va kha va nghena lava va ri masocha swi la ta vula ku loko vona va hlamusela sweswo loko a va na switirhi swa enough swi la ta vula ku ri vona va ti vona va ti nyiketana ti vona self why va rhumelile va nga va nyiki na switirhi swa enough because va swi tiva ku ri masocha va fanele va tshama va amini se leswi nga kona a ko fanele ku pulana ku ri hi vona ku ri va vuyisa ku yini hala kaya kambe va vuyela yini hi ku mhaka leyi va nga yela ka yona a yi se tshamiseka ivile se marhavela se ma fikenele Goma se va fikelele Goma a va va nyikanga switirhi se va ta hela ku na vona va kha va vula ku a hi va nyikanga switirhi a va na switirhi swa enough se va hela na or why va nga rhumeli van'wana na switirhi swin'wanyana a fanele va rhumela van'wana na switirhi swin'wana se okay vona va ri hi fambani mi ya pfuneta mara mi ri hava switili ene va nge vuyi nyifile nge se hela mara va ya lwa hi yini khalanga swi xavisa vana va vanhu leswiwani mhaka leyi yi vava ngopfu khalanga swinene ngopfu koloko loko munhu a ri kulana yena nge swi yi vava ngopfu mhaka leyi no SABC ku nga nhlangano wa wa Afrika-Dzonga wu ni tsakisela ku wu ni ta sweswi hi vulaka masiku hinkwawo ku landzeleriwa tinomboro hileswaku loko kusuka ku ri xitori kusuka ka xitori ku va tinomboro kusuka ka tinomboro ku landzeleriwa vanhu leswi ni tshama ku ni kha ni vula kwala ku loko hi ku hundze vanhu va nkaye a hi vanhu a hi tinomboro i nuna wun'wana i n'wana wa wun'wana i papa wa wun'wana i breadwinner lava nga tshemba hina ku endla ta ku vavisekeni khalanga la ntiyiso hi huma mimayinini sweswi vanhu vo tala va fambile mimayinini namuntlha se masocha lava va nga khoma tiko vo va rhumela ku hayi famba rin'wana mi ya pfuneta ku ri South Africa yona tshama yi kha yi pfuneta no a va fanele va tshama va rambi ngoma se hi ta hela phela ri nga ha no pela mi tshemeka swin'wana kambe swi vava ngopfu leswiwani a ku rhumeliwi switirhisiwa swi yisiwa kona kwini makhensa khalanga sani boxi ka Mugona la nemetwile mhaka yikulu la i ku leswi ni tshama ni kha ni swi vula na khensa swinene n'wina va nhlangano wa Afrika-Dzonga ngopfungopfu ka xiyenge xa mahungu a kha ha swi vona leswi mi nge le ku swindleni va Katlego va Sespimani loko mi kha mi ya ka mindyangu leyiwani wa swi vona ku kun'wani ku fana na le ka Maxiximani leyi va kombise timhaka ta ku hi mpfhuka murhandziwa wa vona a famba hi n'hweti ya Sunguti n'waxemu a va langutele ku n'hweti leyi ya nyenyenyani ta vuyi kambe xiyimo lexi ma swi vona i xiyimo xo tika lexi vanhu va nga le ku hlangana na xona se loko mi tshame ti-boardroom kumbe kwalomu va ku mi tshame koho mi kha mi teka swiboho mi nga teki swiboho leswi swi nga ta tlhela swi xanisa van'wani va rikwerhu swiboho leswi nga ta tikisela vutomi bya van'wani vanhu ene ni twa ku na lava vo huwa hi mucisi leyi a khensisa brigadier Mdluli lava vo huwa hi mucisi le ka Patco ku khomiwe vambirhi hambi hi vona hayi mangu tsundzuka nkulukumba wun'wana a nga tshama kaka ngopfu va ku yi a nga dlaya senzo ni tshemba la nga ku ganye ngopfu la nga kona leswaku n'wana ka vanhu va nga fuma va nga na switswa swi vona a va vekiwa na le ka tithelevhixini na dirowiwa endliwa hinkwaswo leswiwa a nga tivi nchumu munhu wa Xikwembu
se yo maka mi ni twani ku Donald Brigadier Donald Mdluli hambi hi vona va lava nga khomiwi tiko ra n'wina leri leri tiko leri ayi amukeleni n'wana mi ngiserile nhleka Aye botate njani? hi pfukile minjhani papa Ipfukile Trevor Baloyi kusuka la Joni khale nga vulavula xaka ra mina loko n'wina za rhangisa vito ivani ani heta matimba sorry leswaku ni vhe ni sungula ku nyaja na leswi a lavaka ku swi vula loko ma ze me swi mani wale ku hikuva a ni hi vurini nakona koro xikongomelo a ndhuma ni kambe problem sorry so mhaka leyi nge le ku endlekeni a Congo botpet yi dipi ngopfu ne a hi sunguleni hi sayiti leriwani cause sayiti leswi swi le ku endleni le ka M23 va vitanaka marebele va hisa lavayani loko mo landzela history ya kona ku tlhela endzhaku mi ya kuma ku ri i vanhu lava tribe leyi kumekaka a Rwanda i tribe leyi kumekaka a Uganda by the time nkarhi lowu vo Belgium va divide matiko lamaya va la ku rhula ne va kumaka va divide Mahuts na Matutsi and then hi ndlela yaleyo swi ndle kuma ku sayiti ngopfu ra Congo ku tele ngopfu Mahuts and then Paisa lava they are fighting for their land just because aniri baloko ba nemeni ku it rebels and then a hinge kuma a lo tirhisiwa strategy la South Africa ku hlanganisa the tribes ku fana na hina la South Africa hi kumeka hina na the tribe to hambana but swi kota karini ku hlanganisa the tribe hi za hela hi kota ku va na ku swi ku hi ma South Africa and hanya tiko ra hi hanya hi constitution ya hi so leswi nga endleka a Congo timhaka ta ku because of ku va ku na lava nga na interest in terms of the minerals swi nga timhaka ta ku va nga swi lavi ku va na ku hlangana in terms of ku va kota ku twisana ku ti-tribe ta za ti kota ku twisana ku ti hanya swin'we so va yisa lava ya they gonna keep on fighting no matter ku nga va na and a hi vulavuleni ku i peacekeeping whereas vanhu lava vona va le ku tsandzekeni ka ku hlangana na and na mhaka yin'wana loko mo cheka even na murhangeri wa hina president a hi langutiseni ku satwa i huma kwini i huma Uganda right a hi langutiseni president ya Uganda hi langutisa vuxaka bya president ya Uganda na vuxaka bya president ya Rwanda which i Paul Kagame hi langutisa na vuxaka bya Yoweri Museveni these people mi ta kuma ku mi swi vona ku loyi i malume wa loyi xaka ra loyi and then vona ku ya hi leswi va nga xiswona they always take power hikuva va kha va tirhisa tribe ya vona ma understand so loko hina hi nghenela South Africa ku no hi yandla peacekeeping whereas mi kuma ku kahle loko mo swi landzelela kahle hi vuenti a hi mhaka ku peacekeeping i timhaka ta ku van'wana va ti-business people la South Africa they've got an interest and they're benefiting out of this mara hi nge vuli ku kumbexani loko mi kha mi vulavula sweswo mi nga le ku teni na swona leswi swin'wana swa swoho van'wana va pfumelelana va nga pfumelelaka na n'wina leyi ni lava ku hi lulamisa i ku a hi Afrika-Dzonga yi nga lo teka xiboho xa ku yandla peacekeeping i United Nation hi ku tirhisiwa ka xiyenge xa SADC ivi SADC yi ku Afrika a hi yiseni masocha yaleyo kumbe mavuthu yaleyo Afrika-Dzonga na le Tanzania ya United Nation a hi langutiseni history and not the facts United Nation yo ta tirhela Africa what happened amatikweni yo fana na Libya ku ndleke yini amatikweni lama vo South Sudan le ku le ku endlekeni ka yini vo Somalia mara hina yona United Nation why United Nation was so more concerned about Democratic Republic of Congo because we know Congo yona nga rich in terms of the minerals the whole world so ku hava ku hi veta okay United Nation no they are doing well no what are interest they know why but deploy vanhu vo fana United Nation whereas United Nation a ku va ku na lexi nge le ku xindleni ngopfu nchumu xo pfuneta ku matiko lama ku va na peace because of still loko mo cheka ti-rebels ti nga kona a hi vulavuleni simple a Congo ku ve na besting ya Boko Haram va nga tekiwa till date ku hali xi nga endleka a hi vulavuleni hi SADC as a whole i yini SADC xi endla ku nga na matimba leswi vulavuleni va ta tshama not so long right maybe mindzuku but hi wihi matimba lama nga na wona ku ndlekeni a Mozambique why everywhere Africa amatikweni Africa la ku nga na interest ya ti-minerals ku kumeka kha ku ri na sort of ma-rebels i va mani lava va sponsora ku this thing and hina as South Africa a hi ali ku ri hi nga va part of or participate since hi kha military ya hina yin'wana leyi recognize wa ka Africa but a hi langutiseni record ku okay hina loko hi nghenelela swilo swa hina swi hi tekerisana le hansi ku hi ya dlayiwa hi ri 13 I know where there is war and where say no it's not a war loko a vulavula na secretary general wa ANC ku no a hi war it's all about peacekeeping we didn't give them enough because a hi nga yi anyimpini but we know it very well how does this terrorist or how does this rebels operate there is one of my friend who's a soldier who has been in Congo I won't mention his name a ku info leswi swi endleka ku layani
va teka vana lava ntsanana na vavasati va teka amahlweni and ku ya hi nawu wa United Nations not allowed to kill ku dlaya vana na vavasati and then va sala va loko va marebele va take over n'wi nyika example kwala amoyeni ku vanhu va ta kota ku swi twisisa loko va take over atikweni a hi nge eLimpopo ti-rebels ti fika ti crossa from Hammanskraal to from land ku ya hala hina hi lidako leswi vulaka loko ku ri n'wina mi fanele mi phusha ti-rebels mi fanele mi phusha bya tihuma side ra Zimbabwe so hi swo swi endlaku mi kuma ku sweswi va fike a Goma is between Rwanda and Congo leswi swi vulaka ku already va fike exivindzini and they know it very well no kumanisela Thabo Mbeki once said this thing ku ri vanhu lava nge le ku lweni kona a Goma i tribe leyi welaka a Rwanda and namuntlha leswi vulaka na Paul Kagame whatever mani n'wi recognize ku i leader leyi nga ku but surely na yena wa ha ri na interest or wa ha ri na mhaka ya ku tirhisa vu-tribe that's why he's supporting and making sure ku vanhu lavayani they are taking minerals and then they are using their roots and all those things understand so South Africa doesn't mean that we don't know i timhaka ta ku na hina a hi ngopfu hi mhaka ya ku hi le ku endleni peacekeeping a hi langutiseni ku dleni ku a yi kona na a Congo a hi langutiseni ku kuma na ti-ankolo namuntlha from that side why and a hi zami ku la ku penta vanhu ku biha but hi vula ku interest ya hina is it all about peacekeeping and then ku ndla ku vanhu lava va united va understand ku na hina as a South Africa na ti-tribe to ringana 11 leti namuntlha hi tshamaka hi kotaka na ku tekana and everything vana move loko ni ya Durban I don't feel ku ri ni michangana loko ni ya Durban ni fila ku ni le kaya ni ya Cape Town ni fila ku ni le kaya so why this kind of peacekeeping or SADC ku fikela ku swilo swi nga fikeleli so look, it's a peacekeeping, whereas you guys are fighting for a certain tribe and you are pushing them away because that was an intention. Ya Congo, these people, Ematutu, were pushing them away. They won't push Huma and down laying Ayabona because of the history of Congo. Logo, tribe one. Logo, you take over laying one government. Laying one is Sulabana rebel. And how long that's America Banatuma rebel Africa? Whereas in national which means we are just a toothless continent. Whereas the group that are United AU SADC, this thing doesn't work. It's just every time. Say it is smoke screen in Kwasli Square. Askona, Agnanchum. Nemetui. It's one about it. Kessel Botami. 0860002543. Munameri. Tena you one maka kalangala. Ingofelela kova the peacekeepers. A Democratic Republic of the Congo. Kungava kuri yini so helela kwala ka ku himpela he vanhu va tintswalo kumbe kuna swin'wana ku hunda kwala okay aya amkeleni n'wana mingiserilo nhleka bot kalanga papa bogeni ba na valava ngobo I can say la ku na mhaka yin'wana yi ni vilerisaka ngopfu khalanga ngopfungopfu hi langutaka incompetence kumbe ku tsandzeka ka tilidara ta hina ni langute timhaka ta Donald Trump ku va electiwile tanihi president ya US sweswiwani ele ku endleni ka leswi vitaniwa ku policy review let me say foreign policy review leyi khumbaka swinene Department of Health South Africa sweswiwani u yimise kumbe ku suspenda mitirho ya migingiriko ya ku khalala hi timhaka ta ti-HIV drugs ku nga ti-ARV leswi swi hi vuyiselaka ka ku emasunguleni swi te njhani ku South Africa yi kumeka yi dependa ka US loko swi ta ka timhaka ta ku phakeliwa ka ti-ARV ka vanhu lava hanyaka na xitsongwatsongwana xa HIV hi 2009 loko nghena President Zuma u sayine ntwanano walowo loko mo languta 2009 ku ta fika sweswi swi endla voma 16 years leyiwani loko a vo languta ku ri statistics swi kombisa ku ri vanhu lava va hanyaka na xitsongwatsongwana lexi South Africa va tele ngopfu va kota ku funda Department of Health ka site ra mavabyi malamo ku katsa na TB naswona hi nga swi siyisa swi na nkoka swinene vuvabyi lebyimbirhi va funda up until ku ta fika laha hi ri kona namuntlha a fane nga dependi ka munhu Donald Trump loko o endla review policy sweswiwa i yimisile migingiriko yaleyo wa endla review loko o vona swi fanelini ku a suspenda permanently ku nga ha phakeliwi kumbe ku nga ha vi na mpfuneto lowu sukaka ka tiko ra US vanhu vo tala khalanga va ta ku luzekile ni vutomi a South Africa so leswi mi swi vula ku ni swi twi swi kha swi vulavuriwa hi holobye kambe va vulavula va swi twa longeti a hi mhaka ngopfu yo tika ku fika kwalani
yi tika ngopfu Khalanga lezaluyani ni nga ku u decisive ngopfu loko a teka ti-decision ta yena a nga ri mntu ku byavile loko a fika a nghena xitulwini hi siku ra yena ro sungula loko mo languta tipholisi leti a nga ti chicha ti tele ngopfu a tlhe a tin'wana a ku tiveriwa ka review loko a swi vona ku ri a ti vuyerisi tiko ra America hi nchumu wa swi pfala hinkwaswo ku va South Africa na matiko man'wana ma la Africa lama nga swela va karhi va kuma mphakelo kumbe mpfuno wo fana na wolowo loko o swi vona hi ndlela leyi a swi vitanaka swona a swi vitanisaka swona yena swa a nga vuyeliwi hi nchumu tanihi mfumo wa America u ta swi pfala hina sweswiwani ya dependa ka mani loko u ya swibedhlele swa hina Khalanga u tsandzeka no kuma philisi Panado yinene va ku a yi kona what about ARV philisi yo durha ni khenseni Khalanga ene loko mi ka mi vulavula mi kutani swi tikomba ngati a hi tlhe hi devisanyana matomu ka ku lwisana na ku sivela hikuva a ni ta hi tiva ku hi ta kuma ti-ARV se ku sivela swi nga na yini yes tita boss bon futhi ni vula swona ngopfu ma vona ku se vanhu lava ku ka vanhu vo tala va twa vulavula va kha va byele bya dlayi masiku lama a bya dlayi masiku lama mo swi vona ku vanhu valava va ri na mhaka no sivela so sweswiwani a bya dlayi mara ma swi tiva ku a bya dlayi mhaka yini a bya dlayi mhaka ku tiko ra America hi le ku nyikeni ka tiphilisi leti endlaka ku vuvabyi byi nga dlayi sweswiwani ra yima ku mi nyika tiphilisi mi ya tikuma kwini tiphilisi hikuva tiko ra n'wina ra tsandzeka ku mi nyika tiphilisi tinene ta mukhuhlwana u ta ku tikeni khongela a nga suspend timhaka to fana ta inkomu Khalanga ngikoma kambe loko ma vulavula mi kutani mi ku hi khongela ku a nga suspend mi ta tsundzuka ku teka xiboho mayelana na timhaka ta World Health Organization se na World Health Organization hi le ka xiyimo xiyimo xo tika swinene lexi mi yingiselaka na xona 0860002543 taka lexi Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 awara ya n'we mahungu ya misava kwala ka Munghana Lonene FM na mani Kosnat Chauke wena u ri yini ke kwalaho nga va ku yingisela u ri kona nhlekani lo nga ri swi le ku yi tirheleni leswaku n'wina mi ta na timhaka ta n'wina na mitwa ku ma yi anamisa miehleketo ya n'wina na swo mi le ku yi pfuneni tanihi rixaka ma vona swi kahle swi lava swi kutani xikongomelo a ndhuma ni xikongomele mhaka ku tana timhaka hayi ha tsaka un'wana muyingiseri hi loyi enhlekani ahee minjhani Godpet hi pfukile minjhani papa hi pfukile ni nga ku angula ka mhaka le marhorhwana xikolo xa le marhorhwana ku va vana va nga ha ri ku dyondzeni namuntlha va le ku dyondzeni na koho na namuntlha va yangi exikolweni va ku humesa yo va ta sungula mindzuku ku ya xikolweni mara mhaka leyi a yi sungulangi sweswi i mhaka ya khalenyana vhiki leri nga hela hinkwaro kusukela wavunharhu vana va yangi exikolweni ivi Monday vatswari va decide ku va lava ku ya twisisa timhaka ku va ku ri SGB leyi nga kona SGB leyi nga kona nga ku na problem na madyondzisi un'wana wo karhi kwala xikarhi se a va le ku n'wi laveni mudyondzisi loyi mara vana va xikolo va n'wi lava se i nga ku va strategize ku i fane a hlongoriwa njhani vona a va dyondzisi vana xikolo va xi humese ka nharhu loko vatswari va ku va hlongola SGB vona va ri SGB a yi nge hlongoriwi va decide ku ya a second ivi loko ku yiwe a second va vuya va ta va le second hi vona va nga hlamula namuntlha va ku SGB ta hlongoriwa hi wa mintlhanu a hi na vumbhoni bya swona sweswo mara lexi xi hi vavaka ngopfu i ku vadyondzisi va tsutsuma exikolweni tolo na namuntlha va ri va chava vatswari ku ri ku masiku laman'wana va nga ri ku va dyondziseni loko va ze va xikolweni a ku ri timhaka ta ku ri vana a va le ku dyondzeni va lava ku tatisa ku SGB leyi yi nga kona a va ha yi lavi va lava ku yi susa xitolweni se va nge a swi nge koteki ku SGB yi susiwa xitolweni va ta va swi lunghisela a tribal ku ri ku SGB yi tholeriwe xikolweni kambe phela SGB yi na swiphemu swo hama ku na vadyondzisi laha ka SGB ku na vatswari ku na i xiphemu xihi xa SGB lexi xi nga laveku mudyondzisi wo karhi hi ku na vadyondzisi laha ka SGB ku na vana va xikolo laha ka SGB ku na vatswari laha ka SGB lava va vatswari lava ku va nga ri kona exikolweni vona va fikaka va onhela vanhu lava va nga le ku dyondzeni se loko ku ri vatswari hikokwalaho ka yini nga hlengeletani ya vatswari ivi ku hlawuriwa xiphemu xintshwa
xa vatswari lava va nga koho ku cinciwa lava nga koho? Sweswo a swi kunguhatiwile ku xa endliwa with immediate effect hi Monday va hlongoriwa ku vana ku sukela wambirhi va ta kota ku dyondza va xikolo va mahlweni kambe sweswo va vuye va vadyondzisi va nga va hlamuli va nga va attend then va decide ku ya sekete then a sekete hi go va nga ta namuntlha madyondzisi va nga ha ri ku yeni exikolweni masiku mambirhi tolo na namuntlha va nga ri ku dyondzeni ka vana ka xikolo hikuva ri va ku hlaseriwa hi vatswari ku ri ku vatswari vona va lava ku hlongola SGB a va na problem na mathicara ya no SGB yi za yi fika la yi hlongoriwaka hi mhaka yini makwa va one yini kasi SGB yi na problem yi ta va nga ku since ku va na SGB leyi ku na swiboho swin'wana swo ka swi nga tshamisekangi ene swin'wana swi personal a swi fanekelanga swi rhariwa swi yisiwa xikolweni kambe swa tikisela na vana va hina xikolweni mara a ni ri tolo hi vulavula na mutshamaxitulu va ku va pfalapfala leswi swo tala leswi a swi ri koho kwalano a ku xavisiwana va hehla na ku a ku ri na swilo swo karhi leswi swi nga fambi kahle kwalano a xikolweni hi nge vulavula hi mavito ya ku a ku ri yini swi nga fambi kahle kambe va vurile tolo va vurile mutshamaxitulu va ku na swin'wana swi nga fambi kahle leswaku ku teriwa un'wanyana loyi hi n'wi hakelaku hi masiku na yena va hi lavela munhu loyi nga ta kota ku n'wi hakela leswi a swi yimini problem hi vona lava va SGB lava va fona votolo leswi a va swi vula tolo hi swona hikuva hi nga exikolweni hi yisa hikuva hi lava ku hlongola vona a hi na problem na vadyondzisi hi lava ku susa SGB leyi nga kona ku impla SGB leyintshwa ku vana va hina va ta kota ku va na vumundzuku mara na mito mi nga na mito simsulaka leswi ni nga swi tweku i ku SGB leyi mi nge mi lava ku yi hlongola n'wina mi nga teka xiboho xa ku tanihi vatswari ma yi hlongola yi onhe SGB leyi nga kona sweswiwani yi onha xikolo hi yona yi endlaku ku xikolo ma vona na vhiki leri nga hela vana a va dyondzangi kusukela hi wavunharhu ku ta fikela hi wavuntlhanu hi loko vatswari va ze va teka goza ku va fanele va ya xikolweni ene mhaka leyi a yi sungula lembe leri yi sungule na lembe leri nga hela va ku ku na mudyondzisi wun'wana wo karhi i fanele a hlongoriwa vana va xikolo va ze va strike va ku a nge hlongoriwi mudyondzisi loyi veri loko a hlongoriwa mudyondzisi loyi i hlongoleriwa yini va ri swilo leswiwa swi straight jahisiwile swi tikombi nga ku a demonstrate tlilasini a ni vadyondzisi van'wana va loko va karhi va dyondzisa a hi dyondzisi ku fana ku na lava va kotaka ku demonstrate kambe ku na lava va nga swi koteki ku demonstrate I'm sure a ri ku demonstrate na tlilasini a karhi a kombisa ku swilo loko swi ri so swi va so ivi vona va n'wi hindzeleta va ku a khandziya matafula mudyondzisi luya a ku na mudyondzisi wo khandziya matafula a disturba vana va xikolo a hi swona vana va kanetile se vana very right vana va xikolo va ri mudyondzisi va n'wi lava SGB leyi yo yi nga na problem i dyondzisa yini mudyondzisi leyi i dyondzisa mathematics he vana se metse wa straight hayi metse lowa hayi se wa metse liti hayi lo wa xivongo and yena a nga va khoma laha xikolweni se la ku onheriwa vana ku va nga ha vi na vumundzuku lebyinene va tshembele ka yena hi ku loko a karhi a dyondzisi kota na ku demonstrate ku va kota ku twisisa va n'wi rhandza vana nemetweni hi swona na ni khetseli bote heswo mhaka le roto yele haya hey ni nga nghenisi vito rele hey ni nga nghenisi vito rele hayi mhaka yele holovana a yi la ku hela ne i mani tekana lomingisa ni hlekani Hlekani Khalanga minjhani papa mina hi pfukile minjhani bote hi pfukile swinene ni rhandza ku mi sapota ka mhaka leyi mi ta na yona mara a ni ri swi va hi ndlela leyo hikuva ku mavonelo loko ku vanhu va le Zimbabwe a fanele va wela le South Africa ni vona nga ku hi mhaka leyi a yi ta va na xitshunxo xo karhi because of vanhu lava nga le Zimbabwe sweswiwani a va talanga lava nga ha le South Africa va ta va fika va ri Zimbabwe ende va nga ri na tidokumente va tele ngopfu le South Africa so ingaku loko a swi endliwa hi ndlela yaleyo va tekiwa xikan'we hi ku va already se va kwala so xi fanele xitikwana lexi xi nga koho lava nga le Masengeri la Mozambique loko swi kala ntangeni wa Phalavurwa i jampa ntanga luwa loko u wela hala garateni kuma xitikwana xin'wana va ri le ka Masengeri kumbe va ri le Masengeri
switoko leswi a swi talanga about ma 4-5 ya swivillejana leswi nga kona kwalaya ento na premier swi nga rivalela hi swona va karhi va ku nga yi wela le South Africa hi ku to hambanisa hi ntanga lowa ntsena mara my point Bootcut ku nghena ka nhlokomhaka na khombanyana leyiwani ya ti-equipment ta defense force ya SA masiku ndzhaku Bootcut nkarhinyana luwa ri ka mfumo va ntshikelelo a ku ri na michininyana wun'wana no rivala vito ra wona wu hlayini ka bukunyana yin'wana mara no tsandzeka ku ta ku tsundzuka kahle swilo swa nkuva vitana ku yini michini luwa hi luwa wa ku loko mi hoxa bomo ti pfala tindleve bomo i tsutsuma ya ba kule nyana a wu ba tsutsuma ti-kilometer to ringana 45 kilos so ingaku defense force South Africa yi hetelele loko kala ka ma 94 yi hetelele u xaviseriwa China onge swo fana sweswi ya lava fanekele va ti defenda hi swona a swi vuyi futhi vanhu lava va kota ku ta ti defenda hi swona kwa swi pfuni nchumu ku nyika munhu mbinyi nga n'wi nyiki tiki lexo cela ka cela goji mandzi liya yi nge celi yi ri yoxe se ku laveka ku ri na ti-equipment na marhavela lama nga leyi va khome ti-rifle automatic ta dangerous weapon ta dangerous and the defense force South Africa a yi good Bootcut loko ni yi langutini mina it's not good enough because ndzi no languta na nkarhi wa corona ku deploy masocha laha Afrika-Dzonga rin'wana ra masocha leri nga ka defense force ri tsandzeka ku khandziya tiraka Bootcut se ra hi defenda njhani ri karhi tsandzeka ku khandziya tiraka loko Russia yi copa South Africa hi fini ya Russia yi nge pfuki swihleketi sweswo hi maxaka ngopfu na Russia kambe BRICS na yona u kombisa ku loko rin'wana ra matiko okay swona ai komeni mahungu ni khensile tlhelo rero ni khomeli ku va ni mitsema nkarhi wu nga ni vondoka kambe mswiritana ai komeni mahungu ya misava na mani nkosi na cawuke ndlela yin'we ntsene hi leyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hlekani Patrick Bootpete ka Afrika wa vulavula ta rhandza ku vulavula le ya masocha ya le DRC Congo twa ku vava swinene leswi masocha hina nga a dlayiseke xiswoho twa hi khululeka swinene loko hi twa lava SADF na va African Union loko va teka xiboho xa munduku hambi swona hi ku ya hi leswi a swi ri xiswoho ku fanele ku nga rhumeliwa ka masocha ku ya hala ndhawini leya ya DRC Congo fanele mhaka leyi rhange hi ku langutisiwa ngopfungopfu na la kaya hi kayivela switirhisiwa swo enela mhaka ya ku pfumaleka ka switirhisiwa swo enela hi swona swi nga endla ku ri vutomi bya masocha byi va byi hela ana hi ro sungula mhaka leyi yi humelerile Central African Republic khensile swinene France kuna la Pitori hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Bootcut xiyimo xa masocha xi bad and number 2 Bootcut la ku vulavula makombe fon famba this mission leti nga le ka tona na to is a problem phela masocha ma le ka peace mission a va le ka peace enforcement mesela maravela swa ti peace mission a va swi tirhisa va le kulweni mara vanhu va hi va pfumeli ka vale so this mission ya tinciwi na to yi huma ka peace mission nghena ka peace enforcement we enforce peace we attack this rebel direct phela yimela ku maravela ma attack vanhu from there is when we are responding phela la ingaku masocha hi mayimele ku ma attack wala manga kona va yimele entshaveni le va armed before va mduvula amduvulu ma vona va yimini you will never win that case you will never win that tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM na wena ku Afrika wa vulavula hi lava ku ya aka un'wana wa lava nga kuma masagwadi kambe hi nga siya kona a hi sunguleni hi twa lava ai Bootpete lava vulavulaka i Mpho wa kankanya from Mathimbisa Bootpete mina no lava ku commenta ka leyi ya masocha mali lama ma nga ku fini ya DRC Bootpete mina kahle ku vulavula ntiyiso ni vona nga ku swi va ku ndliweni hi bomu swileswiwa swi va ku ndliweni hi bomu Bootpete because of somebody la nga selfish la lavaka ku zida ka nkarhi wa sweswiwa kumbe in the future ku ri yena ta kota ku benefita i loko tirhiseni ka vana va vanhu ku va va endla ti-peace and whatever
for the sake of bona va kota ku benefita swi nga ku humeleli na swona Bootpet masocha mi nge fambisiwi ma lwa nyimpi va nga ri na ti-weapon ku va ntsena ku vayisela va tirhela munhu un'wana ku yena ta kota ku benefita ku mavonele ma mina first of all va fanele va yele hi ku nyimpa ya hina South Africans na cancer. Bootpet minjhani sweswi tindzawulo to tala tin'wana ti vulaka ku masocha ya hina lava va nga le Congo a va vuyi hi ku se va sungule ku va hundze emisaveni va ku ringana 13 wa vona a va vuyi Bootpet mara hungu leri nga ta va ri ri koho ka matiko laman'wana va ta va vona nga ku se hi tiko ra ku tirheka ku nga ri khale mi ta kuma se hi hlaseriwini hi ri tiko kwala a va vuyi Bootpet ta ku yini sikaramanganyi la ka Msipana so enela mara a va yisa kwini mara xiyimo xi ri so a va fane va vulavula hi ku a va vuyi va ta tlhela kahle loko va ri na switirhisiwa hi ku a va hlayisekanga va yise ku rhula va hlaseriwa va koti ku tlherisela mfumo lowu mara na wa wu le ku ndleka swona mani vanhu va le ku lahlekeriweni va rhandziwa vovo va tlhe va va na matimba ya ku vula ku a va nga ri na switirhisiwa swo ringana a hi maendlelo ya kahle lama a mi ri na Mr. Tinchonzo Stin ku baya kusuka la Phalavuro Lulekane thank you. Bootpet mina la ku vulavula hi leyi nga humelela Mpumalanga ka tibazi leti nga hisiwa ta le Mpumalanga a ni ta ku ne mani vanhu va ka hina mani a hi tshikeni timbilu to biha mani hi loko hi endla swilo hi hleketelela na mundzuku for vana va hina ku tiko leri ra hina hi la ku tarisiya ri njhani loko ha hanya la misaveni no hi hleketa ku loko hi kha hi hanya so ku rihanyo ra hina ri helerile na lava taka ha ri na mhaka na vona na ku ri hola ku ta va siyela xikirepe xa tiko ntsena na hi ti dyondzisa ku ri la misaveni un'wana na un'wana u na choice ya ku va a ti chuzela lexi a lavaka ku famba hi xona or lexi a lavaka ku ti endla loko ku ri ku i vanhu va ti-taxi a ni ri swi endliwe hi va ti-taxi mara loko ku ri ku hi vona a va tivi ku ri hi na ti-right na hina hi na right yo chuza ku hi famba hi transport ya njhani a hi boheki ku ri hi famba hi transport ya vona khensa Bootpet khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu sweswo mingisela munghana lona FM nangona ko Afrika wa vulavula 15 ntsena ku bela hora ya 13 a hi khale ngopfu ha ku vulavula hi xitichi xa maphorisa xa ka Malamulele hi vulavula hi timhaka ta leswaku va tshike un'wana wa va ehleketeleriwa a tsutsuma a kha a huma court a hi khale ngopfu ma swi tsundzuka ivi va kayakaya va n'wi khoma kambe un'wana ku hayi a hi swona ntsena va swi toloverile va tshame va tshika un'wana a huma na vhene yinene i mahungu lama ma talaka ku vulavuriwa loko hi vulavula hi xitichi xa maphorisa xa ka Malamulele kambe na ku va kha va sapateriwa hi ndlela leyo ku na vanhu va nge le ku tirheni matimba va tirhaka hi ku hiteka swinene ku fana na lava hi lava ku bula na vona sweswiwani Detective Sergeant Mabunda lava hi lava ku bula na vona andaka loko va xiximiwile hi sagwadi se hi la ku ta twa sagwadi leri va nga xiximiwa hi roho hi ri nako a ku langutiwa yini hi ndlela yaleyo Detective Nhlekani mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM Nhlekani n'waxi no hlekanisa vayingiseri n'wina mi xikombiso xa kahle Detective ku ri hi mpela xisakani xa matapula xa bola kambe a xi talangi ku va xi bola hinkwaxo ko va na mambirhi manharhu ku ya hi leswi brigadier Mdlula va vula swo tolola a hi sunguleni la ka n'we Detective mi sungulerini ku va phorisa ni sungule ku va phorisa hi 2006 January mi i ncini xi nga endlaku mi va phorisa a mi kokiwa hi yini ku mi va phorisa ya muhaxi loko ni ta va ni karhi ni kula kwala ni nga kulela kona ni vuye ni vona ti-challenges to tala ngopfu especially loko swi ta ka timhaka ta vugevenga leswi swi nga ni nyika ntlhontlho swinene wa ku va ni vona ku ni nga swi endlisa ku yini ku ze ni fikelela laha ka ku ni kota ku va na xiave ka ku sirhelela vaakatiko
ivi impela mintirho ya ku hi teka ku fika la se sweswiwani mi nga xiximiwa hi sagwadi. A hi sungule ni languta ku sagwadi leri mi nga xiximiwa hi roho mi xiximiwe hi sagwadi ra yini? Sagwadi leri ni nga xiximiwa hi rona i sagwadi ra Man of the Year, leri ri nga nyikiwa aka the National Excellence Award a Durban hi ti 26. Loko va ku Man of the Year va langute yini? Ya muhaxi ku va ku langutiwa swilo swo tala swinene, ngopfungopfu va va karhi va languta muxaka wa service delivery leyi mi yiselaka vaakatiko. Va va karhi va languta ku swin'wanyana ti-projects tin'wanyana leti mi va ku mi karhi mi ti endla kwala tikweni, then na matirhelo hinkwawo na ku tirhisana na management as a whole. Se n'wina detective mi dume hi yini? Ku na swin'wana van'wana va nge van'wana va dume hi ku loko case yezi yi khomiwa hi swimanimani swi nge endleki, ya khoma ene ya gweba. N'wina mi dume hikuva mi kha mi famba hi milandzu yihi, mi tengisa kumbe mi va mi kha mi lavisisa ka tlhelo rihi ra milandzu? Lexi ni va ku ni karhi ni tirha ngopfu xona aka nkarhi wa sweswiwani i ku lavisisa milandzu leyi yi welaka ka milandzu leyi hi ngo i ti-terror crimes, leyi yi fambelanaka na ku rhoba, ku na ku tshova tiyindlu. Xin'wanyana lexi handle ka swona i mhaka ya ku hi ku ya hi mina ni vona i nga ri vugevenga a hi nge swi koti ku byi sivela ntsena loko ni focusa aka area ntsena leyi ni nga nyikiwa aka yona, because ku na swin'wanyana leswi swi nga lava wena personal i kota ku loko i tshika i swi twa or i swi vona swi karhi swi humelela i nga hlawuli ku leswiwani swi wela aka va mani, then i kota ku nghena hansi i pfuna vaakatiko. Ni mpela leswi ngumi lavisisaka swa khomisa swa gwevisa swona ngopfu muhaxi. A ni tivi mi le ka xiyimo xa ku vulavula ku loko mi nghenela ka kumbe loko mi xiximiwa ka masagwadi lamawani va tlhe va mi tshahela va ku wa vona ku fana na leswi nga tirhisa swona hi leswi na leswi na leswi na leswi Mhlave hi swona swi ku veka ka xiyimo lexiwani? Ya ntiyiso va mi tshahela swona, then va va karhi va swi longoloxa ku yini na yini na yini, then ya va hi tshahela swona mali. N'wina va mbete yini? Ni nga va ni nga ri ka xiyimo kahle ngopfu xo kota ku hlamula hi ku ya hi leswi va nga swi tshahisa swona, mara hi ku komisa a ko va ku ndhundhuzela aka ntirho wa kahle lowu ni nga wu endla ku va ni kote ku solva milandzu ya serious leyi nga va yi ri kona, yo fambelana na vukhamba laha ku nga amiwa hi swibamu, then na ti-burglary vulavula hi milandzu leyi yo tshova a tiyindlwini. Mi va mi kha mi famba hi yini n'wina? Mi va mi kha mi famba hi ti-fingerprint? No, ni va ni karhi ni lavisisa, no va ni karhi ni tirhisa information leyi hi va ku hi yi kuma kusuka aka vaakatiko. Ni ta tsundzuka muhaxi vugevenga lebyiwani loko byi karhi byi humelela byi karhi byi endliwa hi vanhu va lava hi tshamaka na vona. So a ri na vona vanhu lava va swi kotaka ku loko vugevenga byi humelela va hi tshemba to an extent ya ku va kota ku hi tshinelela kusuhi va hi nyika information leyi. So swilo leswi hinkwaswo hi kota ku swi endla hi mhaka ku vaakatiko va hi tshinelela va kota ku hi nyika information yaleyo hi kota ku tirha. Mi nga tsundzuxa ku yini ka lava kumbexana va nga na ku tsakela ka ku kumbexana na vona va tikuma va kha va xiximiwa endzhaku ka loko va ta va yingisele leswi mi nge le ku vulavuleni xiswona? Mi nga va tsundzuxa yini lava va ha tsakelaka ku nghena amikondweni kumbe tintangwini ta n'wina, ngopfu loko hi langutaka ku loko mi ri ka Malamulele a mi le kule ngopfu na le police station yo fana le Sasalamani kumbe hambi hi le Sasalamani hambi hi le Salema laha ku nga na swihehlo swa ku van'wani va dya ti-case leyi na ha rindzele wun'wana a nga ni tshembisa ku ta ni rhumela papila ra koho a nge ku na van'wani va dya ti-case loko i fiki i mangala eriki i ku Ncindani i ni yivele timbuti ematshan'wini ya ku ya khomiwa Ncindani ku tlhe ku landziwa Ncindani a byeriwa ku phela wena ve le ku laveni ve le ku pfuleleni nandzu hala sweswo swa ku tani. Kambe n'wina mi nga tsundzuxa yini ku mi nga tikumi mi ri ka nxaxamelo walowo wa ku kumbe va lava ha taka va nga tikumi va ri ka nxaxamelo walowo wa ku lediya di tirhi nchumu lediya mi tshama ma ha ri kwala va nge loko yo khomiwa hi Mhlave yi gwevini? No, leswi ni nga xi tsundzuxaka ngopfu muhaxi i mhaka ya ku
a hi tiveni ku loko hi karhi hi tirha hi ri maphorisa hi va hi karhi hi seva vaakatiko ene loko hi karhi hi seva vaakatiko va va na ku tshemba ntsena loko va vona hi karhi hi endla swona or hi va hi ri na ku landzelerisa aka milandzu leyi va va ku va hi repotela yona. So loko swi fika laha mi kuma ku nkarhi wun'wanyana a hi swi koti ku landzelerisa na ku va nyiketa feedback, swi endla ku mi kuma ku nkarhi wun'wanyana va hetelela va luza interest, va nga ha swi koti ku hi nyika information yeleyo. And sweswo swi endla ku hi tshama hi karhi hi languteka hi ri vanhu va lavaya vo a hi na mhaka na community or hi ze hi leveriwa aka vanhu lavaya va languteka ku va ri corrupt. So mina lexi a ni ta tsundzuxa xona a ni ku loko hi ri maphorisa a ni ta kombela aka lava va ku va karhi va yingisela ku a hi tiyimiseleni xiphorisa is a calling. Na la ta kombisa mahaxi ku nkarhi wun'wanyana mi kuma ku swa humelela ni karhi ni famba ni tiyela kaya nkarhi wolowo ni ngo ni lava ku tshama hansi ni lava ku dya ku nghena call leyi kombisa ku hayi aka ndhawu ya so ku na swilo swa so mi ta kuma ku ni tikuma hi mhaka ya ku tiyimisela or na nkhinkho lowu wa ku ni lava ku kota ku pfuneta vanhu ni kota ku tshika leswi ni swi endlaku ni tsutsuma ni ya pfuneta laha ni kota ku kona. So ni lava kombisa ku a hi tirheni vaakatiko va hi langutini na vakulukumba va hina va hi langutini. Hi sweswo hi swona leswi nga endlaku ku hi kota ku fika laha ni nga kota ku fika kona namuntlha. Leswi loko ni mi yingiserile loko ku ve ma yingisela Afrika wa vulavula swi vula ku siku rin'wana na mi kote ngulu ku mi twane kha ni tseketela xitichi xa maphorisa xa ka Malamulele hi ku loko mi vulavurisa leswi ni mi yingiserise loko ni yingisele leswi mi vulavurisaka so na swi twa ku mi na ku tsakela na ntirho wa n'wehe mi tirha hi ku tinyiketela hi ndlela yaleyo. Ya nongonoko lowu ni wu yingiselaka swinene masi ene nkarhi wun'wanyani loko ku pfumela ka mina i ku loko ku va na ti-criticisms or ku khovolela ku loko yani swi endla ku tanihi maphorisa hi kota ku lunghisa laha swilo swi va ku swi nga tshamisekangiki ngopfu. No pfumela ku va kona van'wanyana lava loko va karhi va criticize va karhi va ni swi vona ku swi va swi ri ntiyiso leswi va vulaka swona. Hambileswi van'wana va va ku va ri kona lava loko va criticize swin'wana mi ze mi teketa ku nkarhi wun'wanyana ko va na swin'wanyana leswi nga swa personal mara ku pfumela ka mina i ku laha ku nga na ku criticize-iwa kona hi swi hi nyika space xo lulamisa hi kota ku korhokela vaakatiko hi ku tshembeka. Swa tiveka ku hi lembe 3000 vo tala va hina hi nge le ku yingiseleni sweswi ta va hi nga ha ri kona se mi vula ku ka lembe leriya leyi nga ta va hi ri koho mi nga ha tlhe mi swi tsakela ku va phorisa. Ya ku tsakela ka mina mahati ku le ka ku servisa vaakatiko lera ra ku a ni voni ku wu ta va kona nkarhi lowu ni nga ta ku a na ha swi tsakeli until loko ku ta fa nkarhi wa ku ni ya aku wiseni ya ni pfumela ku hi kona ni nga ta huma ni ya aku wiseni mara as long na ha kota ku tirha ni ta va ni ri kona ku servisa vaakatiko va ka hina. No ya khensa swinene mani se sagwadi leri ri famba na ku na va mi nyika a Durban a mi yila swona a mi fambi a mi hakelele hi state mi ya Durban ivi mi amukela sagwadi swi helela kwalano kumbe va swi famba na renke kumbe na no swi na sagwati nyana ro vonaka masi na sagwati ro vonaka leri ra ku lava ni nga na vona a kusuhi ni nga ta kota ku va ni karhi ni burisana na vona ni pfumela ku swi ta va encourage leri ra ku ya amahlweni handle ka ku va hi ta tirhela sagwati ni pfumela ku va ta va ri na lava nga ta va tiyimiserini ku hela vaakatiko. A hi tseleni yi koho renke leyi ve nge detective sergeant. No hava renkele ko va ku loko va ku detective sergeant ko va ku classifier or ku olovisela vanhu loko va karhi va lava mina personal ku swi vula ku loko ni vulavula hi detective sergeant na hambaniseka na vanhu lava va ku va ri aka uniform so swi endla ku swi olova ku loko mi fikeni mi ku detective sergeant va karhi va swi tiva ku swi vula ku miya ni lavela ku mara sergeant hi yoxe ko va renke yi ri yoxe leyi nga yimela leyi nga kona aka uniform yi tlhe yi va yi ri kona aka detective. Se hi marito man'wana n'wina mi sergeant se ko va ku luwa wa laya hi luwa wo hi ti dzumbela na yena laya mporoseni hi nga swi tivi ku hina yena kwala
ya no hi swona moya no na khensa swinene mani na khensa swinene mi ni tshemba ku na loko mi kha mi nyika va mi nyikini nkarhi wa ku vulavula le a Durban loko mi kha mi nyikiwa sagwadleri ku vo mi nyika ivi mi ti fambela volona ni nyika ni ti fambela ngopfungopfu hi mhaka ya ku ku na protocol leyi fanele ku yi landzeleriwa laha a xiporiseni ku nga ku fanekele ku humesiwa media statement kusuka aka national office then hi kona hi pfumeleriwaka ku hi nga tikuma hi karhi hi vulavula na media so handle ka sweswo a swi koteki ku ni nga tikuma ni karhi ni vulavula na van'wamahungu mateva hi mhaka yini i ku ni hetile mina ku vulavula na n'wena na ku mi vutisa swivutiso ni hetile kambe a ni la ta mi teka ni mi tlhelerisela ndzhaku ka siku leri ku mi kuma sagwadi ku a mi ta ku mi khensa a mi ta ku yini a mi ta ku ni khensa mani ya ni khensa swinene muhasi na khensa nkarhi lowu ni nga nyika wona no lava ku khensa xo sungula aka ndyangu wa mina aka nsati wa mina na vana tanihiloko ni ta va ni khomisile muhasi ku nkarhi wun'wanyana ni va ni nga kumeki ni ri kona la kusuhi hi mhaka ya ntirho so ni khensa support leyi va va karhi va ni nyika yona hi ku ta vula loko swo endleka mi kuma ku loko ni vuyi kwala ni va ku ni ri kona ku sungula ku va na leswiyana swi endla ku mi kuma ku swa kavanyeta aka matirhelo ya munhu ni ta ni khensa aka ti-colleagues ta mina tirhisano lowu ni nga kumeka ni ve na wona loko hi karhi hi tirha kwala ndleleni swirhalanganyi ni nga ku swirhalanganyi hinkwaswo leswi hi nga kota ku hlangana na swona hi kota ku swi solva hi ku hi ndlela yo lava ku pfuna vaakatiko ni lava ku khensa na station commander wa mina Colonel Mabasa RO ku va munhu wa flexible i munhu loyi nkarhi wun'wanyana loko ku tshiwa ku ri na swin'wanyana nkarhi wun'wanyana mi ta kuma ku loko mi ri entirhweni ku na hi shift leri ra ku loko mi karhi mi tirha ku na nkarhi lowu mi swi tivaka mi ofini mara ku va ku ri na information leyi faneleke yi ya tirhiwa station commander wa mina i munhu wa flexible swinene loyi mi kuma ku loko hi tshika hi va na ti-challenges tati va swi kota ku hi arrangela swo famba hi kota ku famba hi ya pfuneta laha hi faneleke hi pfuneta kona ni rhandza ku khensa na le ka former station commander ya mina ku nga colonel Rakadani i munhu loyi va na xiave swinene aka vutomi bya mina ni ya aka district commander branch commander mina Mafokisi Colonel Mtileni i van'wanyana lava va nga positive swinene loko swi ta aka service delivery ni rhandza ku khensa na management wa xiphorisa hinkwawo ku va va tumbuluxe pfhumba leri ra ti excellence award ni vona hi nga ri ku ta va ku ri maendlelo ya kahle swinene lama ya nga swi kotaka ku hlohlotela vatirhi because nkarhi wun'wanyana ku tirha loko ka hina ma kuma nkarhi wun'wanyana ku va ku tele swilo swa ku mo criticize na hina but loko siku rin'wanyana va kota ku mi tshineta kusuhi va mi kombisa ku hayi kona leswi i swi tirhaka ha swi vona ha swi khensa ni swi vona swi ri kahle ni rhandza ku khensa nakambe aka n'wina muhaxi aka Munghana Lonene ku va mi kote ku tshinela swi twa ti-programs ta n'wina yo tala ti va karhi ti vulavula sweswi swi karhi swi affecta ku vaakatiko ku katsa na maphorisa laha mi kumaka nkarhi wun'wanyana hi tikuma hi karhi hi criticize swinene mara khensini loko mi kota ku tshinela ekusuhi na hina na loko ku ri na leswinene to say hayi khona maphorisa ka Malamulele ha swi vona ku mi tirhini leswi va mi criticize masiku hinkwawo na leswinene hi leswiwana hi nghenani mi vulavula so hi khensa swinene muhaxi swa tikomba ku nongonoko wa n'wina a wu voyameli lorini hayi a khensa swinene detective khensa swinene ku va mi tinike nkarhi na hina ku va mi vulavula na hina na ku va mi ya mahlweni mi tinika nkarhi wa ku va mi korhokela vaaki a khensa swinene ku dya ku engeta ni khensa swinene muhaxi na inkomo sweswo mingisiro Munghana Lonene FM i va twile Mhlavi van'wana va ku tirha hi ku tshembeka na loko a kha a vulavula wa n'wi twa ku i munhu wo tshembeka ni la ta mi yisa ka loyi loko a kha a vulavula swi le ka n'wina ku ma n'wi tshemba kumbe wa tshembeka kumbe a nga tshembeki na hi loyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ndzi Mpfukeni me ngoweni Masana wa le ka N'wamitwa me la ku vulavula hi mhaka ya NSFAS many NSFAS beneficiary na malembe ya lembe ra vunharhu ni ri ka higher education learning ka teacher mara for the past 2 years nkarhi ni hlangana tinkingha to karhi ta NSFAS ku fana last year nga yi kumi kahle mali ya mehe na rent ya mehe nga hakeriwi
mara like a nga tirhi mali ya mehe lembe hinkwaro ene almost va na vigilance mako ene mali ya mehe ya allowance nga yi kumi straight mara amahetelelo na lembe vetiri ni registration received kama longo yi kari nga vuli tano na lembe lero swa nchusa hi mhaka ku ri na swo a ku na application leyi nga fayiliwa i NSFAS ku ri the ni fandiwa and i fanele yi fayiliwa automatically hi NSFAS mara yi fayiliwanga sa ni fitivi ku ta mele me lembe lero sa ni lava kuma ndlela ku pfuniwa Inhlikani Bootpet la nghena ka la masocha mani Bootpet wa tiva ku na xivuriso lexi ngo socha ri phela nyimpini do swa vava ku va u lahlekeriwa hi xaka ri ri vusochweni mara loko u za u tinghenisa ka vusocha hileswaku ndlela ya kona hi yeleyo that's why ku na xivuriso lexi ngo socha ri phela nyimpini phela ku va u ri mutswari wa socha swi fana ku va mutswari wa khamba leri ri ku sapotaka hi mali ya ku yiva baba siku ri faka wa rila wow mara u vuli ku mali leya ni yi dya hi yona leya yo yiva mara siku munti yi kumiwa ka tinyaweni wa rila so swi tani a va sapota minti ya vona hi mali ya vusocha va ya tinyimpini va heta va 5 years va vuya na mali yo tala ku va kahle so leswi nga koho ku veni ku amukeriwa so va na ndlela ya ku amukela socha ri fela nyimpini ni ta vuyela hansi hileswaku swa olova mingisiro wa mina ku byela munhu ku hayi no tiyani mani ka xiyimo lexi a hi amukeleni swa olova ku swi vula ntiyiso kambe hi vutomi bya siku rin'wana na rin'wana a swi olovi kambe na hina hi vula tani n'wina mi nga lahlekeriwa hi maxaka na varhandziwa ku xikwembu xi mi tiyiseni hi nkarhi lowo tika lowu kambe xiyimo xa tika kun'wana loko i languta na mindyangu leyi va yi sukelaku wa swi vona ku va suke ku ri murhangeni swinene leraku ka tika kambe n'wina mi landzelelaku timhaka ta NSFAS kumbe n'wina mi tivaka swo karhi hi timhaka ta NSFAS ni kombela mi ni pfuna ku yingisela nkulukumba loyi ni ta n'wi lava ni ze ni n'wi kuma kunene hi n'wi fonela hi vulavula na yena hi twa kahle kahle xiphiqo xa hina kambe leswi a vulavurisaka swo wa twala i twa ku vava a hi n'wi yingiseleni ntsema ku mpfukimi me ngoyeni masana wa le ka Nwamitwa me la ku vula hi mhaka ya NSFAS many and NSFAS beneficiary na malembe ya lembe ra vunharhu ni ri ka higher education learning ka teacher mara for the past 2 years nkarhi ni hlangana tinkingha to karhi ta NSFAS ku fana last year nga yi kumi kahle mali ya mehe na rent ya mehe nga hakeriwi mara like a nga hakeriwi mali ya mehe lembe hinkwaro and almost va ni vigilance mako ene mali ya mehe ya allowance nga yi kumi straight mara amahetelelo na lembe vetiri ni registration received kama longo yi kari nga vuli tano na lembe lero swa nchusa hi mhaka ku ri na swo a ku na application leyi nga fayiliwa hi NSFAS ku ri the ni fandiwa and i fanele yi fayiliwa automatically hi NSFAS mara yi fayiliwanga sa ni fitivi ku ta mele me lembe lero sa ni lava kuma ndlela ku pfuniwa meswile i masana loyi ni ta ringeta ku lava nambara ya yena hi vona ku hi leyi muhumelerisi hi vona ku hi nga n'wi pfuna njhani masana xiyimo xo tika vanhu va le ku yiveni va yiva na timali ta NSFAS vutomi byi ya mahlweni ka vona n'wana loyi hi le ku hluphekeni la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Etshwane Pheli Soshana Marabi katsa na le Makaunyane hi na wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu kamgana Lonene FM Makombandlela ay ku tu ku comment timanga ni vula ku
ba kong lava mi nga va twa mahungwini va kha va vulavuriwa ku va ti vuyerisile timhaka timali ta ti-NSFAS ve le ku hanyeni vutomi byi ya mahlweni mi tlela byi khoma n'wana kha hlongoriwa xikolweni mi kha mi n'wi byela ku no ha ri ku tirhaneni na swona swa NSFAS hi ta vuya hi ta mi hlamula mi nga tirhani na swona mi kha mi langute swikhwama swa n'we ntsena n'wina va tiburuku letiya ta kambe buruku liya ya xikhwama xin'we hi ku n'weya mi le ku a mi languteli vumundzuku n'wana mi yingiseri vurile ka voicemail ya ku hi lava ku siyela vatukulu va hina na hini tiko leri ri scrap hi sweswo swo tani munhu mi n'wi veka ka mi ku okay hi wehe CEO hi wehe yini ematshan'wini ya ku languta ku swilo swi famba swi fikelela swilaveko leswi swi lavekaka i tlha hoxa tintiho kwalaha se va ku no va ri yini kumeke tintiho ti ri yindzeni ka xijarhana a hi swona swi hleketeni kambirhi kanharhu kambe timhaka ta misava leyi universe ya hakerisa a nga poni mi ta swi hakela sweswo swi hluphekisa vana va vanhu la va hluphekise n'we mi kha mi ti vuyerisa hi ku namuntlha loko ni kha ni xava swakudya swa loko ni nga si fika la ntirhweni un'wana la ku hakela swakudya i la mahlweni ka mina i humesa xikatsa xa mali na rekere i thiyamele ku yo humesa mali yi ri na rekere hayi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu ayi amkeleni loyi inhlekani Godpet mani minjani epokeli ngwabo epokeli tati Godpet na probleme la ya SGB emarorwana malalitani ni rintswari i le kulweni na loyi wa mudyondzisi ku nga ri ku timhaka ta laha xikolweni va lwela timhaka ta munhu loyi va twananaku va nga hlangana eka yena vona va swi teka nandzu lowu va n'wi yisa exikolweni xa marorwana malala tate we mi ri yini n'wina heyi phela mhaka leyi mi nge le ku teni na yona se ya hundzuluka mi ri ku endla ka yini kahle loyi wa SGB emarorwana malala SGB ya munhu phela SGB i nhlengelo wa vadyondzisi vana na vatswari loyi vulavulaka yena hi loyi a nga hlawuriwa hi vatswari na mina a ni ri hi mutswari hi endlela leswaku a ta kota ku ya hi hlayisela vana exikolweni kambe yena a nga ha endli ku vana va va ni mundzuku lebyinene ku ya a teka ti-issues ta le kaya leti yena na thichara leri va holovaku hi mhaka ya ku veri i ba vana exikolweni i abuser vana i demonstrate khandziya matafula leswi vona a swi jikisaku ku nga ri hi swona va cukumete na maphepha ya swikambelo timaraka ti hlweri vana va hlwele ku kuma tiripoto a marorwana malale hi sweswo ni nga swi twa tolo sweswo ti-result ti kumeke njhani ni vula to veri ti hlwele ku huma hi mhaka ku aka ku londiwa pulani na yo pulani leyi se yi tiva ku ya yina hi mhaka ku swikripta a swi lahlekini swin'wana swi tshame swi hoxiwa a xihambukelweni a mi swi tivi sweswo hinkwaswo n'we a swi tiva se a xihambukelweni Godpet hi laha vana va xikolo va tipfunela ku na ku hlangana mati hlangana na leswi ataka ni swivulivi se ma kumeke njhani ku ma fanekele ma tsakameni hi ku lendeni ku na mati ku na leswin'wana a ni veri va vitaniwile ku va ta vulavula va ta languta ivi himpela va swi vona se va ri va tsali na mapapila ma ya aka sekete ne le ka district hinkwaswo swiphiqo sweswo swi nga koho kambe se sin'we mi nga ni fonela namuntlha mi ri sweswo hinkwaswo ma swi twa mara sweswi mhaka nkulu i ku le ku tekiweni timhaka ta le kaya ti ya xikolweni i timhaka tihi le ta vugangu Godpet njhani munhu loyi i holova na tichara hikwalaho ku va hlangane eka munhu wun'we tichara ri tekela munhu loyiwani ngamu ya yena a hi ngamu ya yena ku na nsati ekaya loyi a nga n'wi siya lowa SGB a se loko mi ku lowa SGB mbula ma
hi vula murhangeri loyi hi nga n'wi chuza tanihi vatswari hi n'wi chuzela ku ri a hi hlayisela vana yena i teka ti-issues leti yena na loyi wa mudyondzisi va hlanganaka epatwini eka munhu wo karhi loyi va twanaka na yena hi vumbirhi bya vona a ti yisa exikolweni. kambe a ni ti twisisi ti-issues ti va ti ri kwila hi ku a ni loko ri vo hlangana swi vula ku vo to ti holovela loko ri ku swa hana ku kwala nga holovela ku xigangu kambe vo to ti holovela sweswo kambe leswa timaraka na yini i swin'wana swi hlangana njhani hikokwalaho ka yini mi ku swi ta xikolweni hi ku timaraka a va na evidence ya ku yena a nga ti cheleku ku hava loyi a nga n'wi vona a ya cukumeta. ene n'wina tanihi mutswari mi n'wi vona a ri mudyondzisi wa njhani loyi i mudyondzisi loyi a nge le ku mi tirheleni ku hi teka swinene. I hi teka hi swinene eka vana hi ku na vana va vula leswaku loko ku ri ku thicara ri nga vi kona xikolweni swi vula ku xikolo xi nge vi kona hi ku hina i hi dyondzisa kahle. vumbhoni byo i va dyondzisa kahle i yini va pasa mete lowu a marorwana va pasa i measure hi maths and chemistry. very if n'wina vaaki mi yima na yena hi ku i mi xavela byala na swiyiniyini kwala handle a mi mobilizer ku mi n'wi seketela ku a nga fambi a mi weli ka vona lava va ngo lo nikiwa ku famba ni vulavulela hi ku ntwa n'wana a kha hlevetela kwala tlhelo ka n'wina wa ku kwala a mi vi mi lo rhumiwa na n'wina ku hayi famba ni yimelela hi ndlela leyi. A hi rhumiwangi Bothphethe ko va ku munhu loko a ri munhu wa vanhu loko va n'wi kombela tanihiloko vanhu ku ri na lava va pfumalaka va ku a hi kombela mi hi xevele swo karhi ivi a teka mali a va nyika i va a ti byela ku i pfuna wa rikwerhu kambe vona hi ku na lava faneke va ti defendela na yena i le nyipini a fanekele ku va na lava va n'wi defendelaku mina a ni yena wa ku nwa. Okay. Se mi nga si famba mi ni twile ku ni mi vutise xivutiso xin'wana mi ni hlamula ku ri loko ku ve miri va hlangana ka munhu wo karhi kun'wana swi hlangana kwihi na ku ti-script na ku swiyinini leswiwani swi lahlekini swi hlangana kwihi se va nga ha vuli hi mhaka ku va tshame va hlangana ka munhu un'wana hala kaya loko va vula i mhaka ya ku va lwela munhu loyi hi swo mi vulaka swona. A hi swona hi vulaka swona hi vulaka Bothphethe va nga teki nyimpi phela yena hi yena a lwaka ngopfu na thichara leriwa le xikolweni ku tlula n'we vatswari van'wana. I na mapoto vuswa byi ri ku tswatswareni le xikolweni vana va tsandzeka ku kuma feeding. hayi mhaka lesi yi kule ku tlula leswi a ni yi hleketisa swona ni mi twile ivi va nghena endzeni ka xikolo va humesa vana va vuya kaya vona va lava SGB e lava va tolovengete vana va humesiwe hi n'wina vatswari. Vana i fike a va humesi siku ro sungula loko vana va vuya ekaya hi vutisini ku xivangelo i ncini ivi vona va vulavula hi timhaka ta ku ri va fike va humesiwa SGB suka yi ya eka lava swekela kona yi fika yi diba na mapoto. SGB fambe yi ri na vaseketeri va yona lava hoki hi nga va tiveki ku hi vahi. ni mi twile inkomu Bothphethe. katika kambe sweswiwani hi ya vulavula na vamasipala wa Collins Chavani endzhaku ka leswi xiphemu lexi a nongonoko mingisero mene xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va Collins Chavani municipality hi yo mhaka sweswiwani hi kha hi ya mahlweni hi kha hi bula na va Collins Chavani hi ta va hi kha hi bula na murhangeri wa masipala ku nga khansela Gezani Shadrack Gezani Maluleke SG hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa ku la tanihi masipala va lava ku famba hi tlhelo rihi hikokwalaho ka yini va vona swi ri na nkoka ku va hi bula na vona eka nhlekani lowu timhaka ha ti talangi ni na swivutiso swinharhu ntsena leswi ni lavaka va vutisa swona hi ndlela yaleyo. Mayor nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. nhlekani khalanga le ka vayingiseri van'we va Munghana Lonene na khetsa swinene Mayor leswi se hi nga swin'we se a va ha ri va mina se va hina a hi sunguleni la Mayor loko ni languta sweswiwani ku ri n'hweti ya Sunguti ku tetani mi le xikarhi ka lembe ximali 2023-2024 swi vulaka ku na ti-project leti tanihi masipala mi nga ti endla xivutiso ku ta va ku ri ku fika sweswi hi tihi leti mi nga ti fikelela kumbe leti mi nga ti fikelelangiki tona ku nga va ku ri xivangelo ku ri yini.
inkomo muhaxi ku va mi hi nyika nkarhi lowuwani tanihi masipala wa Collins Chavani hi kota ku va hi vikela vaakatiko ngopfungopfu vaakatiko va masipala wa Collins Chavani hi migingiriko ya masipala ngopfungopfu ti-infrastructure projects leti a hi kunguhatile ku va hi ti endla eka lembe ximali leri hundzeke ni le ka lembe ximali leri ri nga exikarhi. Ngo ni komba leswaku hi na project leyi a yi ri emahungwini swinene yi nga project ya ku akiwa ka tiofisi ta masipala leyi yi akiwaka hi mali leyi hina tanihi masipala hi ngo yi hlengeleta yi karhi yi huma eka mithelo kumbe swibalo swa vaakatiko. Project liya yi le ku fambeni kahle yi le ka 70%. Hina ku tshemba ku loko lembe ximali leriwani ri fika emakumu hi ta va hi hetile tin'wana ta ti-projects leti mi kumaka leswaku a ti ri ti-multi-year projects hina Bungeni Stadium leyi nga ku fambeni kahle, hina Davani Stadium yin'wana leyi yi nga akusuhisuhi na ku hela, hina xithelani market stalls ku nga ti-market stalls leti hi nga ku ti akeni kumbe hi nga heta ku ti aka laha mi kumaka leswaku hina tona tin'wana vo along the Collins Chavani Drive Road leti ti nga akiwa aka malembe ximali lama hundzeke laha ti hi pfunaku ku va vaakatiko lava va nga van'wamabindzu lavatsongo va kota ku va va ti tirhisa ku va va endla vubinduri bya vona. Tin'wana ta ti-projects muhaxi leti hi nga ti endla ku ta fikelela sweswiwani na leti mi kumaka leswaku a ti multi-year projects leyiwani aka Malamulele andaka stadium na xibedhlele hina project leyi vuriwaka Malamulele Business Park leyi nga ka 90%. Hina ku tshemba ku before the end of March na yo yi ta va yi tikuma yi karhi yi hela. Tin'wana ta ring roads leti ti nga akusuhi no hela hina Xihosani Ring Road, hina Josefa Ring Road, Miseve A, B and C le ka Maxawu yona hi nga vula leswaku yi le ka practical handover yo yimela ku va hi ya yi nyiketa ximfumo eka vaakatiko. Kasi le aka Phapazela aka Magomani ne le Olfantshoek ti-projects letiwani ta ti-ring road hi vulavula sweswiwani hi kotile ku va hi ti heta. Le aka Magomani ko salanyana laha na lahaya eka ring road ya kona yele Alteni na yona hi fiki amakumu kun'we ne le ka Ngezimani hi ti hetile. Leyi nga salanyana a yi kokanyana emilenge mara na sweswiwani hi ta va hi karhi hi kuma endlela ya ku va yi hatla yi hela yele ka Masiya ka vo Thobela vo Masiya. Kasi loko ha ha ri aka ti-ring roads muhaxi sweswiwani ha ku thola van'wakontractor eka ti-project tintshwa ta ti-ring road ku nga le aGijani aka Magona aka Mchipisi ehansi ka mfumo wa xivongo wa ka Madonsi a Jimmy Jones ne le ka Masakona. Kasi le aVuwani hi va hi karhi hi thorile mukontraktara loyi a nga ta sungula ku va a aka sports ground or sports center aVuwani. Ti-projects letiwani na ha ku ti vulaku ti ta va ti karhi ti sungula hi ti 1 ta March. Letiwani ko va tin'wana ta ti-projects leti mi kumaka leswaku hi kunguhatile ku va hi ti endla na leti hi nga ti heta. A hi languteni ka timhaka ta ku va vaaki va mi pfuna tanihi masipala ku tisa mawayawaya ka masipala n'wina leswi swa revenue collection tanihi masipala mi le ku tirhiseni ku yini ku vona ku xiyimo xexolexo xi ndlandlamuka hikuva loko xi kota ku ndlandlamuka xi ta mi pfuna ku va mi hetisa ti-project leti mi lava ku ti endlela hi n'wexe mi nga rindzelangi mali ya mpfuneto. Xiyimo xi njhani ka Collins Chavani municipality? Muhaxi tanihi timasipala leti kumekaku eka tindhawu leti ti lawuriwaka hi tihosi kumbe ti-rural municipalities na hina tanihi Collins Chavani ha hlangana na xiphiqo xa ku va hi nga koti ku va hi tinghenisela mali hi ku ringanela, kambe a hi tshamangi hi mavoko muhaxi.
hi sungulele pfhumba leri hi ri vulaka leswaku i township establishments ku nga ku ta na madoroba mantshwa leyiwani aka Xikondo hi ku tirhisana na vuhosi va hi nyikile ndhawu laha hi kunguhataka ku va hi aka doroba hi vuntshwa amavandla kwala aka Madonsi nakona aka Majozi na tin'wana tindhawu ku fana na leyiwani Anandoni Estate loko u karhi u khupukela halawani a Thohoyandou hambileswi yi nga ya private i tin'wana ta tindhawu leti mi kumaka ku loko ku ri hi finalizile timhaka ta formalization ya ti-township hi ta kota ku va hi ndlandlamuxa enkwama wa masipala hi tikuma hi karhi hi kota ku va hi nghenisa mali leyi nga ta endla leswaku hi tlhela hi kota ku va hi yisa vukorhokeri eka vaakatiko. Swin'wana leswi hi nga ta va hi karhi hi swi endla ku va hi ndlandlamuxa enkwama wa masipala hi na nongonoko lowu hi nga ta va hi karhi wu sungula eka vhiki leri taka laha hi nga ta famba hi karhi hi burisana na vaakatiko ngopfungopfu eka tindhawu leti mi kumaka leswaku i malokixi kumbe i ti-proclaimed areas a Vuwani le ka Malamulele. Hi ta huma hi ri hinkwerhu tanihi vufambisi bya masipala hala tlhelo ka xipolitiki kun'we na va-administration hi ya burisana na vaakatiko ku va hi va hlohlotela leswaku va hakela mithelo kumbe tihakelo te le ka masipala. Yin'wana leyi hi tsakisaka mahaxi leyi hi vonaka leswaku yi ta hi pfuna ku va hi ndlandlamuxa nkwama wa masipala i timhaka ta ku va hi ri emakungwini ya ku kuma layisensi ya ku nghenisa gezi aka tindhawu leti mi kumaka leswaku a ti se nghenisiwa gezi sweswiwani ko fana na le Kingsview le aka Mabambi aka Xikondo kwala hi vulavulaka hi kona amavandla aka Majozi ku nga tindhawu leti mi kumaka ku a ti se tshametela vanhu hi laha Eskom na NESA va lava ku va va hi nyika layisensi ya ku nghenisa gezi kona. A hi tseleni meyara hi timinete timbirhi leti ni nga sala na tona timhaka ta dyondzo tanihi masipala mi ti tekela nhlokweni ku fika kwihi na ko mi endla yini ku komba ku himpela i xin'wana swa leswi mi ti tekelaka nhlokweni tanihi masipala. A hi ku ti chayela ngoma mahaxi hi nga vula leswaku hi timhaka ta dyondzo hi le ku endleni nseketelo lowu vonakaka hi na mayoral bursary mahaxi leyi hi nyikaka aka vana lava va nga tirha kahle eka lembe leri hundzeke hi vi na vana vo ringana 21 lava nga kuma ti-distinctions ta 6 hi karhi hi nga katsi na LO aka masipala wa Collins Chavani lava kusukela aka xiyimo xo sungula ku ya fika ka xiyimo xa 11 ku nga 11 hinkwavo hi va nyikile ti-full bursaries leyi hakelaka hinkwaswo a timhaka ta tidyondzo ta vona ku ya emahlweni a ti-universities na ti-technicons hi tlhela hi ku un'wana na un'wana wa vona hi n'wi tlhandlekela hi laptop leswaku va ya kota ku va va dyondza kahle kasi lavawani kusukela ka position number 12 ku ya fika ka 21 vona hi va hakeleli ti-registrations loko hi karhi hi endla back to school campaign muhaxi hi va hi karhi hi languta ku na vana lava humaka eka mindyangu leyi nga swela van'wani va hava tintangu van'wani va hava tiyunifomo hi va hi karhi hi va pfuna hi vhakerile swikolo swo hundza 10 hi ta va hi karhi xikolo xin'wana na xin'wana hi kombela leswaku hi va hi nyika ti-sizes ta vana hi ta nyika 10 pairs hi xikolo ku va hi karhi hi kota ku va hi pfuna vana lava humaka mindyangu leyi nga swela. Mayor nkarhi wu nga ri ku kona kambe mahungu na swi twa ku ma twala ku tanihi masipala wa Collins Chavani mi thewukerile ha mi khensisa swinene nyana ni mahlweni mi tirha mi korhokela vaaki hi ku ya hi ku hambanahambana ka tiwadi. I nkarhi wo hi vondzokaka inkomo va lava hi bula na vona i meyara wa masipala wa Collins Chavani va hi fikisa makumu ka xiphemu lexi a xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va Collins Chavani municipality nhlekani lowu nongonoko wa humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu fanaka Mundzuku nongonoko dzumba ra mina wa landzana na Ike Ngoveni andaka loko Rhulani Mzamani a hi nyike mahungu ya misava awara yambirhi ya Mzamani Playfontein, Musina, kuyafika e-Bay3. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela.